Nagosogeiri omwanchwa omurigire bweta Kisii and Ndizi TV marogoba ya bono ninde no kwegena ngano gendere tokobo kwegokya kwemanya kubatekane merobiri togende tokobo kweriganira kurwa segeta Kisii and Ndizi TV charagire Chinsa Isato chia bono botuko kwarigania senchira bene onyare koba amona inchekera togende tokobo gusanga munaye hali anyare koba gwateka kurwa Chinse mochunsi miorogongorwa Gusii na boigo ense ya Kenya na isiko yense ya Kenya. Literana ngoro kwa Josphat Hamisi ngoira nande ase kero gitali gatambe litonyara kwa watu sanga twensi amonaye. Mwanjo murigeri nyorabo igona bokonyara ko bagosanga Amayia ya gwetera ase chinjira cheito chia social media usa chinjira chekerera gwetera ase Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera ase YouTube Ndizi TV News tigangwarigani onyara ko bogochaka mwananche elinde tunyara ko batokogendera mutuli terene ngoro kwa Josphat Hamisi togochaka gema kurwe county ya Kisii abaremi bekemerigie chae bono nigo banyare ko bagweso kiana koerera mange ayibagente ko bagwetera anene ase oburemi obubwekemerigie chae obweire anene barubu koira na maiga kemagendero bagokwana anene no monyakerogo bwa factory ya Nyamache nigo atebire ebitambokero aambiganeri binyare ko bikoirwe eri koenekyanga abaremi obubwekemerigie chae banyare ko bakonyeka kubatekana no buremi obo omosaki oituba mangana Mildred Momanyi nanyara ko bagosanga no munyakerogo oyo bwa factory ya Nyamache na gutoerera amange bunakobwatia Erio gukinya uchumi bunensende onsi inse ya Kenya nigo erenobonda bwaye ase kemeligie chae mono ase orogongorwa Central Kenya Rift Valley nechinse mocho orogongorwa Nyanza ase Gusii erebosio ase obosimeki bwe kemelie kyo omo chairman bwe factory ya Nyamache Abel Nyamichaba nigo airali bagalia bene na gukwana negeta Kisii and Ndizi TV ase airera abaremi igorie chae negetambo kiroba imokiri elio koene kyabuna abaremi nkonyora bare echae enyinge tuabekire program tukabeke program echae sumekwe ndubuate nasari Nyamache ya isire kwaba egusumekwe ngakiye bune mbulego ndubuate nasari yende echae nyansongo nere rabe tayari nere gusumekwe ene ntubuate umupango bwoko luweke nasari yende mbule yo mutinyokane ase akuruku motonto chagere heli ya nyangitima ate chache zone ase elected korwa tibuat chai reta korosia ende ndo chenga bali mibaito banjire ko bamunanjo nigo baigo atebire echae nero enya ase china salichabo iria ebwate ogotora kore igoro gekore ngani wanerie nkoro gochia ase abaremi bensemeyo ese nje chae tuasumegete bale bibabwate korukare igere kiloni kelia ekameri kelie kebe kitabwati kiratiri omutoyo omubuna bonaiga aso mwaka igokorwa enusu kilo omwaka enusu kilo mutoyo lakini ndobwato yokoru 3 kilos kilo isato aso mwaka moto inoro tutagete eye minute ngotware emeteribu kilo isato ta eneribu tatu kilo ogokorera omwaka bona iga twakorire package ye ischaya ito ekoniwa kilogramu 25 kilogramu 50 kilogramu 100 ngiye kora twakora igo abaremi abange baito gusaba kunywe cha abandu baita abange na mapata inse ono bairererie kuguruguru 1 kilo aba kilo mbakonya na igo ntoko make biashara digatorosie chichinka eliegero montako nyora siringi 20 ogoro nonyana boigo nigo aireragatie mechando elia bagwetera buna abaremi kati yabo oboibibwe chae kurwase chitundubali asate bambabeka emeroberio emekeranu ase ogopima echae yabaremi pokongumbu arengo oboibibwe chae kurwasa ba karani bakurukulo chitka assistance lakini toikaransire tuagambire nabwe twancheranire tukareta kira kirichinya kiri kitariko kubetwe bitene mesumari
kianze gupima bubi igona kiekogera twabikire imekakati yuko kore gasi yamo iriegere factory yetu enyore faida abalimi banyore kibesa kichieto bonus ichieto cyoba kubika umuguko basomeri abana abalimi bayitege nduke ekoraba cyanda n'ikibesa kinke kiagera abalimi batiga usumeke cyae baganda kuri yemete meringam babeke cyae bone bintebi na bitoko batenga ki bono Rusia ecyae ne biasara. Kuripota ya Kisii kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mbia mono omusaki witubo mangana Mildred Momanyi asaroboti urwa senchira yoboikirano togoska mutwe omuraigwense Daktari William Ruto nigo esokiri anene na gotebe serikali ya iniwe nyalite kwa bagi kubwatia lichiko ekerobono ya nyalite kwa bagi gochakia ekyo mbeke liya kia barai abanyalite kwa bago chamo elio kwene kenga banyalite kwa bago chora anene aba commissioner aba yabe kyo mbeke likia bochori ne chimbebe IBC kolengana na Daktari Ruto nigo boigo atebire nga ababwata ni bonsi bobo mobwazimio mbale no bosibole gokora anene okorobekana okonyare ko kubangwa chitariki emerongo ebere cy'umutenyo Ruto nigo atebire aseboni gasiasa nigo nyalite ko bekwera ne serikali yaye nige eligerete ko ne kenganyare ko bekwiranie chira cyambagendero iya nyalite ko bagekurwera aba Kenya. Mambo ya IEBC, ile kamati ambayo imetengenezwa ya IEBC imetengenezwa kulingana na sheria na katiba ya Kenya. Watu wa law society walilete mtu wao, watu wa dini walilete mtu wao, watu wa bunge walilete mtu wao, public service walilete mtu wao, political parties walilete mtu wao. Mimi kazi nilifanya ni kazi ya katiba na sheria, kuhakikisha kwamba mimi na gazeti hiyo jopo ambayo itatafuta wale watakaosimamia IEBC ya siku za usoni. Tumekubaliana na nyinyi mnaweza kufanya maandamano mkitaka, ya kwamba taifa letu la Kenya haiwezi kuendelea vile hawa majamaa wanataka tuendelee. Wao walitumia kifua, kimabavu, vitisho na mambo yale mengine yote, wananchi wa Kenya wakakataa. Wakaenda pale Bomas na watu wa National Security Committee kujaribu kupindua maamuzi ya Wakenya wakakataa. Wakaenda pale kotini, wakajaribu hiyo mambo yao kule kotini, hiyo mambo ikashindikana. Sasa wataweza kwa maandamano kweli? So wacha tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niwaulize Wakenya wote tuungane. Mimi vile nimesema, tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya, wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Togotigara senseme iboigo omokonyi bumuraibwense Rigathi Gachagua gagukwana anene imeye county ya Tharaka Nithi asomusangerekano mu masabo nigo Gachagua boigo anyarire koba gakomochia serikali yanyate koba gego eta asatebiringo yanyate koba gego ichura nobo kurumi ubwirete anene nibe nyinge usira ase amagoko yabarai abake boigo Gachagua nigo atebire serikali ya Kenya kwanza teriko chikoba gegwancherana okobwaterana amono bomu buri bwazimio asikarige korokwa buna handshake aseboigo batebirenga enga yabenene nigo anene koene kenga nyale koba gegwikirania amagendero. Kenya wamepora, hakuna kitu imebaki. Nilisema pale Kasarani tumekuta empty coffers. Tukirudi na rais tukiwa kitini hata coffers wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele ati maandamano, ati wauzie huyu rais uoga, ati awaite, ati waletwe kwa handshake. Hiyo mnaweza kubali? Rais hako hapo, wacha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano, piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ujue hata ukipiga kelele mambo ya handshake hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais, mimi niko pale kwa hiyo compound nasunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko tukupatie kiti ukasane na sisi.
Togotigara na inde asensemo ya siasa obumo buria bwazimio bukoragwa n'umurayo bo Raila Odinga nigo bwatebire nga serikali ya Kenya kwanza nero yaireire anene okomenteka kwa magori na boigo ogokonga kubugima bagokwana imeye county ya Mombasa asensemo ya Likoni Raila nigo atebire obumo bwazimio bwanyareko bukuyarigani bene anene asokorubekana okonyareko kubangwa chitariki emerongo ebere cy'umutinyoyo gati y'abaraya banyarako bagwikirana agomada karua na boigo Kalonzo Musyoka abo bagikeire obuteneri bwa serikali ya Kenya kwanza sebatebire nigo bono korbekana gukora chikobo kwenekenga banyarako babakorwa ase oborai umusakito bwa mangana Evelyn Osero amana mangemono Obomo bwazimio la umoja One Kenya bokorawa n'umuraibo mu Raila Odinga omukonyo ye Martha Karua Kalonzo Musyoka egatia baraibande nigo ritkoria rero baikirana imeye county ya Mombasa mninchire yemo yo gokoro musangirekano yo kwamereria serikali ya Kenya kwanza gokwana chinga kya umirana n'ababwatani bobo asesemo ya Likoni imeye county yo nigo ateba buna oboibi asobachore bonene bwo mwako etanigo bwarokane egento bagendrete korwania obwasio kuborokane. Wakifungua sava utaona vile kura ya Mombasa ilibadilishwa. Hapa hawakupata zaidi ya 20% Mombasa. Gokwana chinga kiecho mugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir nigateba tibago chegokira chinga kya Bakenya bagendrete gochandika. Ikiwa viongozi watanyamaza kimya wa Kenya ambao haki ya Kenya ni yao wana haki ya kuweza kuzungumza na kuweza kutoa dukuduku lilioko ndani ya roho yao. Chinga kiecho ni gabara ya ubekira naso musangirekano bwa masabo ase kanisa ya Shalom Miracle awase umuraibo mobwa azimio ateba buna obomobwo mbogendrete korwanera oboene na boigo obosibore bwa mo Kenya. Hawataogopi. Wako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane. Chinga kiecho nigo abaraibande gati yabo Martha Karua na Kalonzo Musyoka bagania Bakenya ko babatoereru na ko baenekeria buna weka baibe bakubarwanira eria maonchererio abega kororokana. Wacheni tuungane pamoja tusukume watu wa Mungu wawachiliwe na Farao. I want to tell fellow Kenyans, stand firm and see the salvation of God. Umusangirekano monene nigo bayoira sensemo ya Likoni awasibagendrete kugikiria serikali ya Kenya kwanza anene usogo taikirania amaganio y'abananchi gokwana chinga kiecho Raila Odinga nigo amugikiria waziri boborendi we Kithure Kindiki na otayona atago cha komogosani garage kogendra kurwanira mo Kenya. Kuna yule jamaa anaitwa Kindiki ananitisha mimi adio Raila mpaka ajihadhari sana atoe chukuliwa tumesema katika katiba ya Kenya sasa waziri hana mamlaka ya kuamrisha polisi. Waziri hawezi kuamrisha polisi. Polisi iko independent. Sawa. Gokwana chinga kiecho Raila nigo amoche serikali ya Kenya kwanza askiri agoteba buna no kungaina ba Kenya anina soko yeria amagori yebinto ekerobogima bogendrete gokonga. Juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Wameputulia ushuru bilioni 50 na kitu ambaye haitalipwa. Lakini bei ya bidhaa ambazo zinaletwa hapa inakuwa juu zaidi kushinda ile ambayo inatengenezwa hapo kwetu. Nekera baraibande bagosereire na oteba buna goika serikali ya Kenya kwanza ebege goikirania ariaganira saba Kenya gosonya taribo baruabisi. Hapa pwani wote muje mpaka Nairobi tubadilishe serikali tuendeleshe vyamba ili ndiweze kujiokoa ama namna gani? Raila nigakora soko ine kiabuna na chikugenderera kurwanirira mo Kenya wika maonchorerio abeire gakororoka na imense ya Kenya erio kwene kiabuna ba Kenya nigo bamete obogima borobwororo. Yani wa Kenya
ndio wako na mamlaka katika Jamhuri ya Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu na mamlaka wao wenyewe au wanaweza kutumia viongozi ambao wamechagua. Goripoti regeta seni kia Ndizi TV, area tariane Evelyn Osero. Mbia mono Evelyn Osero asoroboti uruo asenchira yoboikirano togosuka mutwe omonongeri bwe bunge enene Moses Wetangula nigo aburirie Abakenya babe abatoereru chinga kia serikali ya Kenya kwanza gene tokobe kwarigania elio kwenekenge nyari kobe gwikirani chira a nyarete koba gekoriera Abakenya. Wetangula boigo nigo anyare koba gakomocho bo muri bwa Azimio asebatebire nigo banyarete koba bagosinywa korosia serikali igo bainane serikali ere asobogambia Kenya kwanza chinga kichire chio obotoereru ekerobono bagende tokoba gwikirania chira chiabo. William Ruto as our president has not rolled out any single budget ya serikali yake. He is still working with the remnants of the previous regime's budget. Budget yake ya kwanza itakuja later this year. Then you can be able to judge whether he's putting your money, your taxes in the right areas. Lakini wale wako na haraka, mnawajua. Unajua mtu akiwa mlafi, hata kama sahani yake imejaa, hataki yako ikuwe na kitu. Ameweka chakula mdomo imejaa, but his eyes are on whether you are also eating or not. We must give the winners time to work. And we have said as Kenya Kwanza, if they win, we will support them. If we win, we expect nothing less from them. Hiyo ndio siasa, hiyo ndio demokrasia. Nataka kuomba wananchi focus on regenerating our country. Togosuka mutwe chingaki ebirengo by'oburendi anene asichinsemo emergency ya Kenya bigende tokoba bikoira na magega mbono nigo omwaziri w'oburendi bw'Imeki Kithure Kindiki arure Chinsa emerongo ebere nainye gochia ase abamenyi abanyari tokoba komenya ase chinsemo chiri chietana ine chinsana nabo igo amagoko ase chikaunti chia Samburu Baringo na Turkana banyare koba bakonganya kurwa chinsemo echo Kithure Kindiki niga atebire engwana iya nigerengete koenekia buna abanyanyimbo banyare ko bagwikirana ase chinsemecho elinde banyare ko bagokora operation elierengete koirania omorembe ase chinsemecho. Terror gangs of highly radicalized bandits have continued to challenge authority with an incredible display of impunity, which is unacceptable in a constitutional democracy. And any person found therein from Monday 13th March 2023, 8:30 hours, will be treated as a suspect of armed banditry or as a suspect of aiding and abetting banditry or as an accessory after the fact. Everyone must get out. Chinsa emerongo ebere nainye nigo chiko era litukoriangio Chinsa Isato chia mambia. Togosuka motwe omo waziri olibwe biombe Simon Chelugui nigo aboririe ebi biombe ao binyare ko babiko bwatana nabo igo biene kinge binyare ko bigo ikera anene amaganyo ao yababwatani yebiombe bio boigo Chelugui nigatebire anene biombe igo binyare ko babigo tumia chinjera chekerero elinde binyare ko babigo ikera ababwatani babo ase enchera elia yobonjolia nigo yakwana ayalitukolia rero asamagacho aria KCC asanyara ko bagwikirana omosangirikano bo mwaka anebwe kiombe kirie kya kimisitu elinde kwenekia ngonyare ko bagakobwatuke ngwane yo. Sustainability of your circle is much more important than a one-day dividend payout. We are moving and mobilizing with the formation of government, establishment of this standalone ministry of cooperatives and MSME. The cooperative future is bright. You should be able to make provision for capitalization of your society
of your SACCO, so that in case of challenges and pandemics like COVID that came, the drought that we are going through, your society, your SACCO is not affected. The ministry will continue to strengthen commodity cooperatives to upscale value addition and agro-processing. Our SACCO as Kisii, we have got active membership, which grew by 15.5% to 10,492 members in the year 2022. The total asset base for the SACCO increased from Kenya shillings 8.5 billion in 2021 to Kenya shillings 9.162 billion in 2022. The key achievement for the SACCO, which are very notable in the financial year 2022, one is to hit a billion mark in terms of the revenue actualization. Togoska mutwe gati ya baraibe kiama KNC nigo becokire na goteba ng'ana gotugutera rengwana iria nyareko begotebekana buna ekiame kionge chikobage kobuna na boyo kebwatane amono bomori bwa Kenya Kwanza ase uda bago kwana ase nsemo ya Mombasa anene muteneri bwe kiama ekyo Isatimami nigo atebire kiame ekyo kebwate chinguru nanene nigo karachikobe kwenekia ngakia nyarire kobage okora obochori kurwa ase Chinsa mochiria chance bago kwana boigo senseme yonigo banyareko bakogigeria anene oboteneneri bwa omurai bwe kosomoriki obumonene bwe kiama kia uda Cleophas Malala asebate bire bono nenkaki ekiama kia uda kinyate kobage kwendeke kenyareko bage gwikirania amaganyo ekianyate kobage kuriera abakenya. ANC will remain an independent party. We are not going to fold our party. And if anything, we are already now planning the way that we shall rejuvenate and strengthen our party from the grassroots level. We shall soon embark on registration of party members. Kwamba chama kiko imara, ile mambo ilikuwa inasemekana hakuna. Togoska mutwe omo governor we county ya Nairobi Johnson Sakacha nigo amuborire omurai omonere wense ya Kenya William Ruto anyare kobaga koena na chinga kichia bene eli banyare kobaga gotwara chingwana chia bene amono murai bwo mubwazimio Raila Odinga Johnson Sakacha niga yakwa na ritkolerero ime county ya Nairobi ase atebire boigo ngamparai abake sana abanyare kobaga koene kinga babere egetango ase omurai wense William Ruto wikera anene Raila Odinga banyare kwa baguswanganere engwana iyo anene raji kobage gotanga okorobekana okonyarire kwa kubangwa imeyense ya Kenya. Sakaja nigatebire okorobekana uko anene nigokora irere anene amagendere me county ya Nairobi kwera na maiga nabo igogo tuguterare kerokende bali babwate ekogania gokogendera koreta obonchorira kurwa Chinsa Chaisco. And no one a handshake. No one wants nusumkate, but you must acknowledge all leaders. You must be able to hear what are the legitimate concerns. In very tough times, even from the time of President Moi, decisions have been made that are bigger than an individual. This country is bigger than any one person. This is our country, all of us, and everyone must be made to feel as Kenyan as the other person. The politics of exclusion are not the politics of Kenya Kwanza. Kenya Kwanza's politics and leadership is politics of inclusion. And I know that is what the president stands for, despite him being, there are people who are, because they're afraid. I don't know why they're afraid of unity. The Bible says, blessed are the peacemakers. And that is what we want in our country. Togoska mutweni gobono umurakera bwa chinga kigose ekero egetambe ime county ya Kajiado oireire abana abange gotagendera amone chisemi naboigo abange gotagenda chiskuru ayaniga kwaniri tikolia lero no mugabano we county eyo ya Kajiado Joseph Olelengu boigo nigo aboririe aborokiwa abanene gusaborokia abanene me county ya Kajiado banyare ko baba koenekinga babaletire amo ababwatani abechisemi elinde gokwanera engane yo na koenekia ngabanyare ko bagoikirania ensemo elia ya serikali enene yotebangakera omwana bo Kenya nigo abwenete ko baga gutwara chisemi. Junior secondary school watoto tu waende shule, hata wale hawana uniform waende na shuka. Hakuna kuulizwa uniform,
Hakuna kuulizwa nini, uende na uniform yako ya primary, uende na nguo yako ya nyumbani, uende na shuka zako, lakini junior secondary tumekubaliana milango zote zimefunguliwa, watoto waende shule. Tulikubaliana pia kwamba wale watoto ambaye wako shule na karo haijalipwa hawatafukuzwa shuleni, wakae huko, kwa sababu hata wakirudishwa manyumbani itakuja tu kuwa ni janga, sababu hakuna namna ya kupata karo sasa. Milango sifunguliwe, watu waende shule, lakini sisi kama serikali tutapeana chakula kwa mashule, chakula ikue, watoto wakule chakula na wasome. Mambo ingine itafuata baadaye. Engwana eyoyo mugavana bwe county ya Kajiado Joseph Olelengu mwancho muligirenere gotoikia omwerio bwa mangana maya Chinsa Isato chiabono botuko tigante bengambia mono aso kwerali bagalia okweneke kwanyara kwa gusanga amona intwe Amayia ya nabo igemeroberi ao litogenda kwa boto kwariganeria kurwa asegeta seni kia Ndizi TV obwansu Bombo gusimbia mono sana John Kebati kweneke ngachibi cha mona Mariogi agocheire asenchira yobo ikira yo koletera amangana ya Amayia iliteriane ngoro kwa Josphat Hamisi na kuganeirie obotukobia.